Betty. Me jina mama me sister Ophelia. Ikura Bible. Ikura Bible. Sasama me beke. Sasama ye beke. Trodo. Minitro. Yendi tro. Onyame boa me. Oda. Asembe na dia bedai. Me pacho asema me de ba ni say. Me wo ho na me sister Ophelia na ware basabasa kakra. Why? Me sister Ophelia. Na wale aye basabasa kakra. E wa America. E wa America. Onti no. O mu na me momu de na me ni omo hume. Nti e kire obehu me no. Na o cheche nsem kire me say wale ne de Africa so ojai na che. Nti wonya obi o ha no mu say ya oso opese one ne bobla. Nti mama ka che say wotre fa yintu mi ka sister no why na dini tu kwan me pa cho me sister ne de me papa me ka say me stepfather na do omo koy okay ni kun ya wo kana asem so ne ja ko shia no America ho ma bla na me wo ho ne de ho na me nim so ne na omo ware omo wo omo awo mama yenu be ma ba ko baba sa wade ni ho bi be ma no we be ma no si ono no wo ho but mate se wabaga na by me etu oni eni kun ajae e no ka chem se wanya be ma foforo e wen e wo Ghana ha ohun no wen o se obi na introduce ni man ka se enti o kan na me se a sister ya ha de ya metie Sompa na metie ada na stations na e se de e koso na no onyan even me a me kra metie me ne be ma no kra ajae na de me ko mu ni ade ni nti na me ka che ade na mu fi asa mo pa meja yi nti mama ye ni se sa na tie dia anka o ma ye twezi ni ye hu be ma no na me hwe na nye me ma ni nyina na ka se o mo no betina bla wo ho no na na che se ye no kre ada se bia wo sike bia na se ho na wo ni nti e na o pese o no betina no so one day you good na wa ye na adwen so ne ne e bobla na me ka che ni se de e ma ne ma no sike bia obisa ne sike bia na sa ade bia mu odu bia ma ne fa ma no na nka one ne ntina nkosi bia be afi bi na on pretend say oni bi no ke say obe ne betena obekoso atena no so one ne ntina so a obeko nti me saka sa wati nti efi one de na mente eyi bia na mbisa ne say mpese ye kosra no o wayere no so o muso ne ne yire jai na me se me pese nka me kokko hwe bebi a na anka ya mahwe ne ma ba ko mienu bi no so ene maka ne say ye ti ye course no afofre na o se me wa ha ade chi a wo se me wa ha na me se no sister nipa on ne bebo bla na ade chi wa ne de asa me che dan trust no nti wo de ma me ne nkasa nti me ne kasa ye akọ baby edu baby kaka na asa wa ye mema na sa wo ne kasa na sa wo ne kasa ko echira asa na secret ye pie nti no o ma won kasa asa odwutwa ne nsam so me kwa ha ma ye busy me ye say short onye bisa sa on ho te sen kasa on ho ya na ma ye busy e kakra me fro on fro bi te de sa na me ye ne se no ono ma me nchezi ana me nko ti me try ya akọ me ono ankasa ba me ho me ye ya no ankasa ba ofisi humba Kumasi no so wo Kumasi ya nti omu na oba me ho Christmas ni mu last year nti oba ye no oba na ye hwe na appearance no ye kwa asori na ye obehia ye ene no kodu fe na hu se no be ma we de on ka no kre ade na appearance ne te say because akwa say obi a ase ha time bi enkawa ene no komu de bebre kwa nsumade de bi nhya no but ase ni wa bodu rack bi ne ase yo bi akata bi na mka chen sister we de me hwa I say we ye panyini chi no nti no nipa bi sa no so de omboa ti twa so nti be ya won twa so no so woni ne ye jipe so kan no amen abudo fe dra na jo afi ma me hwe o peja ona fa light to so mi hu ni ye esum wo ho se wo twa ne twesende what the nsam na share asa what the sweet love sweet talks na I wura Mrs. Tanama asa ono sa de Bible asa bata hu ni ntino ono so ni say Bible de bata hu kwa be so ade bra no o ye soft ono nipa chance akese entere 50 cents no oba mu fie no adane soft nti omo de soft seminar ewi ni no ayo nti o de soft seminar wi ni no na asa o hu bibia no waka kire no nti de ma Obi fu Nazareth nti de ma
me man trust ni say me so dai bi na me name sister di nkomo na so obo na mane o so okwesie na okoya amamble na me se no e man informa de bia amfa nkwe esie na me ni owufo ene tiasefo ene chaka bia ti me hwa na wa amfa masem bia amfa nko wo so de kwasie ekwa de o so okoyi apayo so okoye den na me ka che ni say man informa masem bia amfa nwura ho nti me ka che me sister say nipa otisa ne de that means na nyame dwuma na oye no wo so onyim bible mu akositire na no nkyere se wo ye nyame nipa ye wo sa type of person ni bi ye de e wo ho nti na asa nani ba no ho ntu me de mpai bo kaka nti na asa nani ti nti me ya na mka cha ni se sisi ano akasakase bi abama omu ne yes no abeye ni dede ma na firi ho ma ne kosu hum wode a se ho no ofi ni ex ben girl de one ne girl bi one na wo mienu no so one ne jai ebe ye dede we e wo baby ona o te wo kumase ha no white boy ne te wo obe ye dede wo ho e wo asi frisia malope ane na ye me sister no boyfriend no nti frisia what's your boyfriend your friend is saying omo friend no kwami atoba TV station na obi eni nti omo friend no malope TV or online TV your friend say Malope yo nti akoso abakwadwo hwehwe ne ma ye why ye say friend Malope or light TV mo mpene ma ye yo kasa nti afi o get ne be react wo ho ene ma ne free ho no mo ko na get ne so no de ne free su hum ba kumase nti o ma ne ni nka kumase a na no free ha ko tim na me ka che ne say na duane die mu kra behia nti nka o ma me enko na me nko we say bia na duane die ni ma de metimi aboa na because be ma de o wa ha na long distance aware no ade na asam so nsem no so ni ara wale no obi no ahia obi no so one ni betu anamo we ma de say sia mu koduru akono anuane my sister say me de me na utri ni na de ahia e de ade kowro natural na afro ke na de ade mo de mu suro hwe obi ahia wo sister ne kwa fa na ni kosu ahu no eno no wo kwa akogina mu ba genge akono ahu ni akotempete kwa ovuo akoye nkate kwaye mo de mo mama pacho de nti ama me ka ase me ko hon because of say na me pe bibie gina so akohwe ni baby a wote onso aso be ye ntro kakra fifi mo ne dos nti me ase me ko ho nti me ase me ko no no say we need time nti na say we be friend bia wo so ko school be friend no ko school na school be Mrs. Ane de na ko school by me nim school kon o sister ne de bra bo Ghana to school nti chi say no o sister kwa abrochu adi say almost 40 plus o kwa abrochu o ko tena abrochu anya mfie say mpacha my first 40 ndu kra kakaka wa tena abrochu for 10 years wa bada o mada na se na ne na adwena say na we na mo be me ahia ho atiti kuku na se na adwena say oni do na tena pa adwen ayi we sister e mam pembe o stand akotra kani betimi akotra abrochu for 10 years e de obi ba be ma akoto school mabusi apanyina wo a wutiri nwa ese be ifu akadua so o sister wa mama sika ya o mano akwani chi ni di ye ne di di na koto school sister ama me di hu ya me ba be kana ensem ni bi o ha ya na no de wo di koto school mi sasai ebusuafo ye school university ana pacho no de me chi so no akasa na bi na o sister wo so kwa abroche wanya for 10 years no ni fia ngasa we di yese me ka say ne 40 ya o ni 50 me ka say we wura ni 50 the 50s okay na bra ni so mfie say npa so no de minim ni mfie nti me ko ho no mo no na me ko hia no kra enim ni nti oye ni say ono na fe say akasakasa bi ni ewo ne me sister ntemtinka ada say obesete camera ma no ni ade nti say na o si kana me sister so afine ni ba no so na onji ni ndi ni ade no e ma me de phone no call sa e ma o mo seti sa track ne to so na me de koma bla no o mo seti track to there so o phone na me de koma no wo de koma bra no wo sister ne de ba safa koma no e na wo sister na seti
na odi mama na na wo yes hey me na ya de koma no so wo ye dey me pacho mo tapo no mo investigator na ma wo ne so sister na wa ma be show no ya investigator no ye medi agro how investigator no na o say e app no tweto so nti o twe na me de koma no na che say mo pede ai sa we si wonji we ndi we si so wonji we ndi eti de wo maye no na be ma mahudi ai ye be ma ye hu de but se na boy ne kasa na ma mehu se me sister hu ya akwakodim because nti no me so me pese me hu de anti a me sister say why stranded bi sa no nti ye de ade no koma no enwumre na na nya evidence no se oni obaba da so date na nya obaba ko ma bebre na investigation no muhu ye ani ye hu chese mu oni oba neti oni oba neti okay na why me sister no say I say caretaker obi o hwe no wonya obi wo abrochi ono sponsor no that's what did you sister no sa nti sa adi no koye no na ma ye be hu se na ekọ ti me koye na me ye ne se me pese me hu fie ho efie na otim na nkasa me hu no e wo kuma se e wo da bi suhum ho ti ono be fa me de me koye ti o be fa me de me koye na ye ko me ko hu se wa han story build wa han dan ama no na e chimba en ho and at the same time no porch no omo bobo some structure bi wo enimu na ode e ho no aye reception and I would do hall ho no so a wa hihye mo niam mai bi as a TV station studio and odan na bedroom ne de ono na dem na kitchen so wom nti hall no baby kakra and wa hihye nkonwa no bi esi wo se e ho no mo de beye ade a wo kohwe no ni nkonwa de fa wo ho ben de wo koye na maye hu madam ni nkonwa wa hihye ni mpade no e wasem me koye no e na me be ka che me sister se nipa ne ti sa na se ebi a obo ne ho modern wo sa kwan no so dia ene na nka wo ye badwemba anka obetimi ne na bobla because obi a pe oblabo na se onko onye basabasa na watumi ebie bibi tse sa na je se ohia support ti me kan na me sister no be hu ni se dan na man ni timi na me be ka kire no eye dan a wo high man se omo di bie TV station any radio station asa na me kra mi hu de eko o sister behind man show mu be bie TV station ni radio station enti na che se wa high man se omo tinim ti me be ka kire no na me sister realize say no ene am say bibi ye de ekoso nti fo na me de command no ene ne ma no information no tu sister ti abro change oni boy ni movement nti ye hu anajo no na je say oba na ode ne ba dem one ade ni nyina ne ekoso nyina no twako ene ma me sister hu say no oye deny de ama ne sesi form no bi sa ne say wato plot o ka so mo nkoto no munye oba ma wu na hu ni da wa bre ni ska so fa nkoto plot nti plot no nenka asem we na esenke to twene nya asem onya hu sister ni nya hu ni da wo bre ni ska so nkoto plot we na maybe I was so hum na nko mo fam bi studio no na wo sister no free he ba che yam fanta mu free fanti club so you fike coast eti so hum na awokoto plot no de ko ebe se how no mu bi TV station nti eno ni be mu sikase no de ba me pa church se me bla na one ne bo ono di owa evidence ni nyina mo fra sister na ma na me de sister we ba no wo hu di asem no di kwa akosi abi je mo fra boga na nkasa ma yen de ya twi na di no ko de ototo papa so na no den dodo hey ajiji na di sei de say ba no ade cause you be fra ma me na nkasa me pa cho ba me de ba ne say na ama me e kire ye ko hu se na ewo mu no na ama me sister na is stranded and I say se broken meka se broken heart afano enti na ne kasa ye bebre ase niam anko so ye na de amode akoma na wo mu twa kire ni de so obewu because ono obe yi da from nkomo ni obeti ono flash so obe fresh over how ko flash phone so se ohun se bibi ko so nti o flash phone so nti ene laptop na me de ko ese for edwuma no na
oko flashes nti wasesa niema na niema e wo ho no wasesa ni nyina adwane cars too wo sister na brand car o de ko ana wasesa wo sister na brand car mabusuafo nyina wa brochira na me ba cho de ayi sister na ewunu ya pa me ba cho me ma me papa ana utiri nwa yesi ana watumi di kam ye nu abrebe ma na ni kosia hu ne da blan wa jana lafia kola isa keso o jiri bi ka ho adai wajini saying $34,000 sika akodi mu no me nia be ma ne boy enti $34,000 what the man is one fanya den ana wajene kakrakra so oji say okoto na yo mo dura na yes we ni dia say no omusika na ni nipa ode man na che say ode ne fan wo sha nipa na ode ne man ne kra mo sheda wo nipa na ode wo sister man no oye de minnim no da wo sheda mo sister ne jawo ne ho to na wa e desperate wo pe be ma to mo gi ana o ma che enti o say we ni ne epie mu say sa nipa no ama friend say obisa ne say o friend adwuma mu wo ne bra ne boy amane say o friend adwuma mu obisa ne say enti nyame ya domesi nyama ye yi a enti on kai no kra enti ono no say man no ade o ma me sister adwene sa ba no say obi a wonye no asan de nipa foforo e de ma ono bla no na mka chen say no ma bla nipa no sa de ma ne che abi je mo friend sister na nkasa manye ne nkasa free US woni e usika akodi yan keke adwen kire na sa ne o mo abi adi ama no odidi ja woni ati Ghana wabusu afoti Ghana wakukuru $36,000 abrebe ma onfo ani kosu awu ni da wodi amu gwa abrocho no ma sabi eno ani awade na eno a madam offices di nkomo di niu ewie de yema oni chief ni ma munyina hapa ne ye ni ajen so say ye ba bebo sa enkom si want Ophelia eti wan hia wo be ha me pa cha wo mawie ni sa da dia na si okay mpacho na mehwe KB media na bra no ba so wo mbeye program etino KB media no besides says obi owo mboa on famboa enti me de boa ye me boa no esa wo ye donation kitwa bi na me de maaye enti me de maaye no ena bra no menim baby okonya me no mancho flash me but men so sa time no wo hack me phone enti me frɛ KB media na me bisa ne se mesra no onfa bra no mama me na menhwɛ enti me hwɛ ye no na ye bra no a na me frɛ no back enti yakasa na one day bi de me friend or frɛ me na o ka kyerɛ me se o pese wo ne me nanti o pese o wale me enti se o de ato menim na menwen ho na me si okay mate medwen ho enti e kyerɛ na medwen ho na me si okay enye bane oba nso ne be ma be se ne pe enti me ne kasa enti me ka kyerɛ me sister se eno kura me ne no kwanim kakra enti me ne no kwanim no na me si dabi e wose me ka kyerɛ me sister enti me ka kyerɛ se be ma we si wo pese wo wale me wo ho enti me pa cho wo mfie sei me no me di 48 ena abranti ene so wo sei o si we di 42 esu kani nyina mu ka be wa no ono ka kyerɛ me say age is not matter, it doesn't matter ayo mate it is a sin anti Ophelia ye mleni tim pese me how bebre woni ni to anamo ni di be say how many years Davio 8 months 8 months pe 8 months pe and I won say agro no ni wudi na say no kura bi nim because no kura nim na me feel fine inti me ka kyerɛ me sister say me trust boy no inti onji phone yi because dia obeka bia no wo ka pe o se o boa inti sa dia onji phone inti me to phone the tracker to show ena me de ma me sister na me sister do koma no
sa anadwo no nsɛm a meti wɔ masom no mentumi engine biem sa na de nkomo na na ekoso me pa cho ma ye hu na de nkomo ɔne ɔbaa ne kora ɛda oh me woni nyina wɔ me phone no so na woni ɔbaa ɛda ɔne ɔbaa ɛda ei nti ne ba sa me pa cho ubusa no o confront oh me bisa me confront no se enye no kora nti me de tape no ne bibia akoma no what is sending on us me de sending no na ɔka kyerɛ me sɛ ɛyɛ no kora wayɛ me bɔne na me mfa nkyɛ no nti ɛhɔ na me fa na adwen sɛ ɔbɛma a ɔnka no kora ɔbɛma tem bia gye sɛ wonya proof ansa na wotumi aka no kora na akyerɛ wo no ɔnyɛ papa me ne ntina biem nti me started sɛ me bisa ne sɛ ɔfa proof wɔ asase mienu na watɔ no na chess what brain is ka sɛ ɔntɔ asase yes yɛbɛyɛ yɛfa ne sɛ recording studio na ma Antiophilia yes what is the kind to say bre na wa ma wabusua ni bia hunu mu ɛyɛ no korɛ but ɛkyerɛ no ɔno aka kyerɛ me sɛ ɔde me kɔ aduro so sɛ yɛnkyerɛ me na anyɛ yie ɛtiɛ sɛ no sika sɛ na akodim sɛ yɛka na me deɛ mewɔ evidence no yɛ $30,000 yes 8 months pɛ no 8 months pɛ no na ɛsɛ no ka sɛ woni ɛntena biem no ɔse plot no adeɛ no wei ɔse according to ɔno no ame sɛ wantɔ ɔde sika no yɛ mmaasa amrantia mo bɛkɔ so awu ne ade mu post at Taliban ho oh yeah ɛti sɛ deɛ na apɛ sɛ yɛyɛ boa wo mpakyɛw deɛ mepɛ sɛ moyɛ boa me a ne sɛ momfa ne na ɛyi no nto public abj ne picture ne wɛ mo meɛmfa nto so ɛ momfa nto so na baabi ɔwɔ no ɔmmra because ɛyi cars a metɔɔyɛ no koraa watɔn wo saa de cars nso brɛ no mebrɛ no ɔtɔ car wɔ Ghana Antiophilia no credit sabi wedding kwala asam o medi papa bema hu ne da mi se champo so we no ma edum bema hu ne da no ɛyɛ no korɛ wabusuafo ho enye sama kwa asem e kebeto akyere bɔɔla so mpacho na mpacho me ni abra mi tete ma mi kwa muti atwekye a wo se wa America wo dis kan ebra no so no obi ani ho ade but me wo proof no se me dis kan obra no 30,000 1 year yes ba ma 1 year abkola ba mu wa yes your friend is say Elisha Malope eja Malope allegedly we ye adwuma yi bi wonim said the adwuma ne te allegedly sasama ye maami kan ye no kora dia ye de anim o ye hiawo side of the story 30,000 US Donald Trump dollars bra we de bibia beto ncheku bu no ku ya so ya fa kwasi abura tom kramu tachi ma bo kyerewa achim oda apetesu afia bonwore kasa awere obroni aboroba eni adim eni ba buru nua bidro bibia ya dro no agi se sa sister agi se oni na bi je munim no ebia na nga no kore eti yanyi ni yehia no Malope manya no abi je manya no ni full name ankasa de say ma Ophelia mpachai ni full name de say your friend no Elisha atu me de you know me de na yi card no baba me besan kafra yeah kafra yeah no cry ko se wati Antiofi me dasi
Bidasi. Ebusiafo. Bidasi. Mama, ye nua bema. Atu de se no so be mfatini o. Ebusiafo. Ai Abigail. Mama enko computer so adwade anim na asem na awere ho dodo. Ni ane nka. Abi efa brantie ya ye kana asem yi. Ya esi amri bi okodi ntro to me nua bema kwaku bofo. Na ntwi o kira ba yiye ba bi a wo bi amechia wo. Okodi ntro gu kwaku bofo so ma ne kire ni tum. Abrantie Malope. Course waba to obi pia la bra yi aye wo bone. Number mo fanto so. Frey line, production line 0541 126 626 0541 126 626 and now 0242 056 978. O pipia da mo sheye mo fa ne picture nto nchabi. Ya wo wura ya ye wo bone. Ya maami allegedly dia wo kan me dia menyini so age ni sika wajeje cars ni ade nka $30,000. Awade enti won so frɛ se wo pekura bra edachina nana brampa Malady eti said na me ka no Malady ade a eye Malope waye no yen kama